Buat yang punya lagu mangga. Rumah tangga bebeneran aja nganti awan bengi keduyuran balik mani mamkeme mambu inuman alesane diajak batur melekan mama siapa? Bos Bernuk pegat pisan sampean entok talake Bos Bernuk kula nerima bokatan durung jodone agamani Bos Bernuk sing paling sayang mama siapa? Aduh Kang Bumi Dua, Kang Bumi Dua Gunung Sari, Kang Bumi Dua Gunung Sari, Kang Bumi Dua Gunung Sari. Mama siapa? Siapa aja mama? Papai Tipi, Papai Pipi, Papai Pipi, Papai Pipi, Papai Pipi, Papai Pipit sayang. Bos Bernuk, Bos Bernuk, Bos Bernuk, Bos Bernuk, Bos Bernuk, Bos Bernuk. Lara ati pengen isi ganti lagi. Priwe keturunan Bos Bernuk, anak kebli siji. Bos Bernuk, anak sana telu. Bos Bernuk. Bos Bernuk selalu galugalan coba kang maringi nunge lan ugalane ingetani keturunan anak wis prawan-prawan pegat pisan sampenan entok Bos Bernuk, Bos Bernuk. Apa Pipit sayang? Bos Padang Hidung, 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 Bos Padang Hidung. Bos Bernuk ora tahan nyangkani penderitaan dalam sampean selalu galugalan
ugalane bos perno ingetani keturunan mama anak wis bos dipakai dulu kita deh bos bos apa pegat bisa Bapak RT 1 sayang Bapak RT Bapak RT 1 Bapak aduh Bapak siapa Wong Bangkir aduh Wong Bangkir sing paling eman Wong Bangkir Wong Bangkir paling sayang Wong Gak boleh dibawa pulang Bangkir Wong Gunung Sari. Mama Raksa Bumi sama 2 Ma Raksa Bumi 2 Raksa Bumi 2 pegat bisa sampai nan entok talake kula terima bongkatan durung jodone Wong Bangkir balen banding angger kae Bapak RT 1 Bapak RT 1 Bapak RT Wong Gunung Sari Bapak RT Wong Gunung Sari lagunya apa maning segini lagunya apa maning